거야. 아들. 바스켓볼 파이널 따가지고 그래. GT컵. 그래서 GT boys 와. 저놈은 파이널 따가지고 그래. 그래. 잘 스망미 팀다. 벨로 콜레지고 가게 또 바바당이네. 야, 아니 무슨 못튀니. 아니 무슨 못튀니야. 바스켓볼에서 사자 경쟁 올렸어. 나한테 미망고 잠깐 검사셔. 아니 나 저도 책을 못 써야 돼. 나서 나못 튀니 뜨기 중식인가. 자 어디니 항상 당부 내 게트네니 혹시 티켓도 써야 돼. 오케이 저 티켓도 하고 있습니다. 중앙 티켓도 주인들이 파이널 너무 숨겨리셔. 너무 숨겨지라 네 너무 재미있는 아무도 대사지 먼저 세례 조정원의 세다지 주의 아 당문열이야 상말이야 아 추르들의 주의 공함상 당 아니 또 세다지 넘버 상고 따버리지 세다 70번들에 또 세다지 가서 sem대게 보내 안둘라야 잡자 제인이야 다디 치셔요 아니 넘버 2 내야 당을 배고 지셔야지 아니 말한도 다치기 산에 누굴리기야 비 갈고래 산에 줘서 라세 소중 지미 산주 자가나 시 긴장된 내들은 저래 어제 아니 지기 말한도 기다 산에는 이콘스톱에 시쇼와데 소파 아니 단다 지기 유족하여나 안 상말이야 감독이 다 대쇼되는 탑도 맞고 와서 내가 맡아리야 이 가리스나 내가 맡아라는 감독이야 만족원이 지기다 탑도 쉬셔나 아니 아 다도 공도 쉬어는 짭도 쉬어라 산에 도서 라데 소조 지미 찬주 장안의 시기 가서 냠대 견제면서 장안의 시기 말한수기 시작 코스 또베 시쇼와 아니 산에 건지 산에서도 건지 들과 아니 용도라야 아니 만족원에 대해 대행 아니 가라 다디 지셔요 아니 새로 나왔으니 쉬어야지 만족원에 짭도 라오디 쉬어야지 고수도 들어가. 내가 고수도 두. 이렇게 하는 게 몸이 진짜 다 고수야.
단다. 아, 세무증이 개고관이 단다 대가야. 말을 무시해 단다 대동시 무엇인 공세가 라서 아니다. 나도 내름 선발을 돼. 아니 야 스무싱이 야 평에서 나도 내 양이 고도주가 대하라 야 양이 고도 들었지 야 마마 들었지. Samuel Testle Kondadile Shui and in the la uncle team all 45 plus ki tanda dende ki kama shooting ka kamanga tin tin ti ore tadi te ki gimde so di chode kodo ki che dure Shui ta thanga de lord chunil ha si mongol la juni alega che che andi che je dudu ngi wa tadi yi gwen ne ju da 먼저 heart attack 이날에 기변 풍이 이날에 상라 돈이 심박 돌아 돈이 동네 이날에 망세지 정배 빠가도 차디고 오늘은 주인다 heart attack 되게 동사 망고 쉬우질레기 동안 배분 나오는 망세 정배 빠가를 시작하랬어 40 plus 그 가리 금대 차도요나 최대한 수술로 주볼라 직 구조 매웠다 아니 직 셀라 최다 만디다 차라다 dineki 돈이 देव छाती योरे ये मतलब तो संदा तक बड़े सिलुजे ते तो मुझे प्रेमिस के छिप छाती के दूसरी शुए तो मुझे दे लम्बी शुए रोआ मुझे दे मंगोर ने लॉन्ग मार्च दो मुझे दे तंगु साइक्लिंग टीम लाने मुझे जो गोट टू रोआ डॉक्टर चिदे मुझे गांव भेड़ ला लगभग छाजे तुझे दोस ना बास्केट से लगभग छाजे लो 40 प्लस से लगा बास्केट से गोट टू ही संदा से सीख में रोआ इन्हें से पैकेज को दो दूसरी शुए इन गांव पेपर नालो खर्ची शुए लाना मत्ती सिंह में लोटो ने तारा रे मत्ती में खर्ची मत्ती सिंह में लावे मजो गोरसे छत्तू कला मजो गोरसे छत सिंह में लग मुंदवा ए को खाली खाली छावा तो छत सिंह मुंदवा ये मतलब मजो पुओ जो ला इंची मिंजी रोआ देखता है केस पुरे इन इंची मिंजी तेमुते जुरो चीज शुए तेमुती गेने सोचो राउंडो है ना सेल्फिशनेस ती लाडू टीम वो दी केस पुछा दू जमा मिजे नालो लगता दरवा लगता कि पेपर जो रोआ मिजे नालो शिव दिन छजे छा शिव तो पे न्यूरे मानसी जी रोआ तेमुते ने किस दुला पेंटिंग जो मिजे नालो ला एंटरप्रेन्योरशिप इन दे टोटो या छे द इंजीनियर या छे तेमुते ने जो छली दू छे दे मतलब दे देमदे के राई एने नंबर सो एंजॉय शेयर रवा ये एने केमो मन छो आ छे लासो कुजना 그러다가 강어 칠수가 이게 멋있지 강아지 바로 저기 이스카로 사고된 뜻들이네 이게 락세토 라스에고 तांगो जरम जमा दे जरम जमा छा देगे तो चीटी सेर की तमे रुखानी की बार से भी डेंजू उनजू शुजू रुखानी नंबर ये फेरो चाहे ये YouTube पर ले ली तो ना 그래서 무슨 세리쳐 소진이 로고가
앞에서 저기 드리는 것이라 집시도 찍고서 집시도 찍고서 한번 찍고 많이 집시도 찍고 하던가 다시 됐어요. 백만 내줘. 여기 얘기 많아.
Last stage there. Ama şuraya olmadı. Değil mi? Last minute oldu. 저희 이쪽은 거 다마 파널 रेड गोल शिशु बेंगलोर आदिवासी ने शिशु शेखु का दिशा लगा रेड गोल शिशु बेंगलोर आदिवासी 46 અને ત્રીજી બાર નંબરની ગફેરમાંથી આપણે નાખશો મંગુ જુબુલિંગી તેરી સોજુ दा મીમા યોગી સાબસેનિયા નંબરની લયા જેસી दी मेनो मैच दी नंगे दी मेनो मैच नंगे दी शुरू जुम्बे श्रीला फेरो नांदा जैसी नंबर चुपसी श्रीला शुरू दुबा जबुला कुछ ना फेरो ना समोसा दरो ना शुरू जुम्बे जबुन लोसा लाला करी से तुझे शुरू प्लेयर होता शगर रेशा बेंगलुरु ने टूर्नामेंट खेलो ने जैसे नंबर नवा छे पलदेन पलचन फेसो पलचन ला फेरोना मेगा गिजी रागो सजे की वीडियो रे मेगा गिजी ला फेरोना जी सगा बिने पलचन
상하 기준으로 주진천은 이 상마차 타고 돌아나다. tumba thanks. 아주 누가 안기 이바들 랩디베르자 안데 전주다가 한줄 앞으로 나다디 솔레 제가 상마차 타고 돌아나 잼마스 여고 좀 째나서 오늘 할래 그냥 그때는 뭐라도 산에나 이기 가서 도착해서 수진천아 간대 장수 사단지 찾아라. 이마 상하차 다루나. 안기와 기차가 아니 고르동당 앞주도 상마와 차다로나 렌트 세모페아 고차나 소스니차 렌트라 나서 이만하면 차로 다루나 차 다루나 렌트를 고차나서 제림이 이 자가 생기게 데몰로살링이 차제 사러 난다 안스래야 비비셔야 이 안데 속중문이야 다 데리기 짬벤 수고로가 सिक्सर की सीधा बस्केर की चंबल बेंगलोर आगे वैसे हम थंगो कब सुन याद आना था अब तो दे गया हम थंगो के बेंगलोर आगे वैसे कंगवा निमा संगचा दारोना बेंगलोर आगे वैसे इशू तो the Bangalore Ruga Captain Pursala Teruna Lima Samacha Darona Ringi Ruga Ani Champion Turkey Sinda Settle Ang Tango Bangalore RTYC Gumutongda Geju Angi Tangola Gumutongda Geju Lima Samacha Darona तो फिर डबल डिटेल 야, 상마차 다로나 로슬링 찬조라 인사반이 불지체 슈에이
오케이, 나 장갑 샀어. 네. 아, 오늘 살려서 제일 좋네. 네.